Nagyunilig pang paninganak ang kaning banali Espiritu. Kung kapatid, pinili na ng Diyos pa agpangking kaburiana at pepabanalana kapamilatana king Espiritu na panmaminto kang Hesus Kristo layon melinis king pangapisikan king Diana in grasyam pong kapayapan pantabesan ng labis-labis kaya kayman. Kung kapatid kang Kristo, king kakabandaring limang paruminggong bilabas, si Diyata la rin puso tamo, para king kapagbasosyan ng misteryo ng kaligtasan, agimpanan ng ginutamo. Iting pamagsadya depatan tamo, king kapamilatan daring dapat amayap, pamagpenitensya, ampong pamanalangin. Nganing penandit mitipong tamo keti, pagmulan ibulalag iting masusing kapigkaganakan, kasan metong ning kabilugan na banal akapulungan, king meto iatu. Kristo linubiyang mipnong tagumpe king syudad na, ban iganap na ing misyuna, antibong Mesiyas, ampong talapangabos tamo, ban pailasa, mate, ampong subling miye. Timtim tamong pibulayan iting depat ng makakabos, at ang tabayanan tayo kang benaning mabiya kasalpantayanan, kasan metong na king pamaylas sa king krus, mananunasan ang berakayanan tamo naman, king pangasubling nebiye at panibayong pangmibiye-biye. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupayang, bendisyonan mo lang, reting palaspas, at pabanalan mo lang, hingaldo iti matulaming papasyag, kingi Kristo yung talapangako sa pong arimi. Atok yan miya sana king mitnong katapatan, at misan eldo apakyabutan misan ang miras king kanwanan ng bayo ang pangalananggang Jerusalem. Itiyagon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong makari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alananggang.
Pinumantabay kaya kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita at pangkang sanlukan. Jesus tinulong yaking pamaglakad na pasuba Jerusalem. Inyang malapit ni Bethphage at Betania, king baydid ning bundok aos tandang bundok ding Olivo, tibura na lang lumakad ding adwa karing alagad na, nga na, punta kayo king arapan yung balen, at kabud milub kayo king balen, manakit kayong metong abisterong asno, ay epabitas ng misaken, makataliya. Alagan niya at idalaye keti. Nung atinkutan ke kayo, ba't kakalagan niya yan? Sabihan nyo kaya, kailangan nening mayestro. Ding mituburan, linakad na lang, at disnanda ing sabla, antimonong makanano ng sinabing Jesus karela. Tabang kakalagande ing biserong asno, ding makibandi kitang dakarela, ba't kakalagan niya yan? Kailangan ning mayestro, ngarang may kibat. Delara niya kanita ing biserong asno kang Jesus, kay ba't binili rala ring balabalda king gulot ning biserong asno, layon ding sinopansin na kay Jesus. Habang dalantang dala ring tao ring balabalda king daralana na, niyang milalapit ni Jerusalem, ketang dake aing dalan padulong iya king lipis ning bundok ding Olivo, ding sablang alagad ng mamantabe kaya, igmula lang minye pasalamat king Dios. Pupurian de, king masikan asiwala, para king makapagmula lang bagete nga landa, ngarang kukulyo, nuan niya ing aring daratang king lagyuning Gino, kapayapan king banwa at ligaya king kakatas na banwa. Kanita, ring mapila na pariseyo, amakasalamuha king kekaldan, ngara kang Jesus, mayestro, patuknangan mo la ring alagad mo. Nekibat ya Jesus, nung tuknang laren, sasabihan ko kaya kayo, ding mismong bato, ila ring pasikulyo. Ding mayop ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kaya pabak po kay Kongan. Gagawan tamo, yeningal do ngay ni, eya pamanulit, king gawa ng Kristo niyang sa ngangulipo at king panyatang ng Jesus king Jerusalem, megmula lang pinuge kaya pinuride, seganande, tinggapde. Ing gagawan tamong yeni, kapigaga na kanya. Kapigaga na kan, king depata ng Kristo, ban mibuklat ya kaya katamo, ing dalan papunta king kaligtasan, at miyagumtang pasibayo king ipa. Kapigaga na kaniya, ban kanita, tamo akalingwan, king atin Diyos at tuto at taong tuto, ameg sakripisyo, ban ni patawaran la rin kasalanan kanya, ban tamo akalingwan, king ating taong tuto at Diyos at tuto, at sinuyo kaya katamo, ban yambang, ing pekamastanti nga ayin, amamietula king ipatamong at subanwa. Kapigaga na kaniya po, tangkanita, tamo, mangalingwan. King paluban taya ing Gino, king bietamo, patuluyan taya, bangkanita, iya, ing mag-ari karing pamibietamo. Ganakan tamo po, lalo nang yaning banala karuminggo, ing lugod ing Gino para kaya katamongan. Kanetamong sanang agagana ka, king ing Diyos ipa, kapambilatan ning bugtong ng anak, pewagana, pakit na, at ti parana, ing pangako na, ing iligtas na katamo, uling pakamala na katamo. Tempong talaspas tatatalnan yo, simbulula, ing pamananggap tamo king Gino kareng bietamo, malanat lapuren, masilabla next year,
May kading aliwake kayo, ileleyo la. Sana po kabang tatal ng talareting palaspas, ding pilubluban tamo sana. Ilang lubos makabuklat, ban tanggapan, ing panlubning ginuking dieta mo. Simbolo mo po rin palaspas. Maging matagumpeya, ing panlubning ginuking dieta mo, nung makabuklat tamong tanggap kaya. Nung buryanan tamo, ing tuloy ya, ban mag-ari ka ring pamibiyebiyeta mo. Kanitaya po lakwas maging tuto at maging matagumpe, ing panlubning ginuking dieta mo. Nung emu kabut ka ring palaspas, manalumpakan, ing kapanwalan tamo, nung manalumpakan, ketang makabuklat tamo kapilubluban, kay isipan ng pampuso, ing pamagari ng Diyos, ing dieta mo. Paluban tayo po ing gino ka ring dieta mo. Habang gaganakan tamo, ing kayang lugod at sakripisyo, abayan tayo, king matagumpe. Abayan tayang maging matagumpe, karing pamibiyebiyeta mo. Kanita mo man, magtagumpe tamong misakwil, king kasiran at kasalanan, bang kanita mamunga tamo, mo para karing sarili tamo, tunay parikaripati na, karing kaparatang tao. Anting patuto, na ing depataning Gino para kay katamo mabiye at mamunga. Amen. Ni lumakad kamo king kapayapan, daralit kapurian kang Kristo, inyong ngabos katamo, anti mo yung depatan daring kekaldan, asinan sa Jerusalem.
Manalangin tamo. O wala hanggang Diyos sa lubos mayupaya, binyameking metong ketawan ni Yesu Kristo ing talapan at busmi, ban maging muliran niya king kanapakapakumbaban, king pamikatawa ng tao, at king pamidaw na king bien na king cruz, ti paraning malmong kaburian, sopan mo kaming makaibye patutod dikil kaniti, king kapamilataning pamakitulad Mikea, at gawan mo kaming matampang mirakayanan, king pangasubling mebyena. Itihadwan Mikeka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't kilibro ng propeta Isayas. Inginong Diyos, sinane ni indilakom, antimo king metong amagaral. Bangketa, mabiyasa kong magsalita, kareng amanong munyesi kanalub, kareng matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makirandam, bakong tumigid antimo imetong amagaral. Inginon Diyos, biklat no, rem balugbog. Ako naman eko tinanggi, ne eko kaya ginulot. Bagkus inapagkeing gulot ko kareng mamadbat kanako, at dimpisngi ko kareng manyapulyot kareng balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko kareng malmura at maglura. Dapat enako tatalabanan ning pamalmura ram, ulingin Ginoong Diyos, sa sopa nako, inya inarapke ing lupa ko, anting batong pipanasusan, balo ko king eko mibili, king kamuran. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Bakit pepaing burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Bakit pepaing burisan mo ko? Ding sablang manakit kako, alimuranda ko, pipiling daloring buntok daw, at tutuyara ko. May naligyo king Ginoo, bustan yung iligtas na ngeni, nung kalugurane, albentamo, nung ikapos nepin. Bipadurot nan ko karinda kalaso,
Kasanguyuran lang pusakal, ding kukubkob kako. Bisbus dala ring gamat at ding bitis ko. Abibilang ko lo, ring sablang butol ko. Pirakayan da ing sinulod ko, at pipaningal man de ing baro ko. O Ginoo, emo ko lalakwan magsolo-solo. Ikang sikanang ko, marapal kang sumawop kako. Ipasyag ke ing lagyo mo, karing sabla kong kapatad, at puryanda ko, king kapulungan daw. Ikayong makitakot king Ginoo, puryan niye. Ikayong sablang layi ng ako, paligayan niye. Samban niye, ikayong sablang palipin ng Israel. Pamamasang iba't, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Karin Pilipos. Bistat man at kaya impanga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan, impanga pantena, King Diyos. Bagkos, linubos na ing sarili na, King Sablang Kamalan, at King Wane Aske, ning metong ayalipan. At may kiwangi siya karing tao, King Sablambage. King pamakiwangis na karing tao, mig pa kung babayang may git karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan, King Metong Akrus. Dapat ing Diyos naman, pinukne king mata sa matas, at dininaning lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Bangketa, king lagyo ng Isus, sukat lang si Claude, ding sablantod, ding karinban mo, at ding keti, king labwad, at ding king lalam, ning labwad, at ding sablang dila, sukat dang ipasyag, King Yeso Kristo, ya ing Ginoo. King akalagaya, ning Diyos igpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kaya
ing pamaylasan ning ginuta mong Heso Kristo, agpang kang Lucas. Inyang miras na ing oras, i Jesus at ding apostol na, dinungutla king lamesa at ngana karela. Masipit kong penaya ing akasulura kayo kaniting apuna ning Paskwa, bayo ko dumalan kasakitan. Uling sasabyan ko kay kayo, ena kumangan pasibayo kaniti, hanggang eya merinan pangatupad, king pamag-ari ning Diyos. Kay bat nanita, kinwane ing metong akales, pepasalamat yaking Diyos at ngana. Kuanan niya iti at minom kayungan. Uling sasabyan ko kay kayo, manibat ngeni, ena ko minom alak hanggang datang ing pamag-ari ning Diyos. Kay bat kinanwayang tinape, pepasalamat yaking Diyos, pemiraso ne ing tinape, at binyene karela, ngana. Itiya ing katawan ko, amiyayin para kay kayo. Daptan nyo iti bilang kapikaganakan kanako. Makanyan mo naman ing depatana king kales, kay bat ning apunan, at nganang sinabi. Iting kalis, yo ing bayong kasunduan, may patibayan king daya ko, amibubu para kay kayo. Makanyan man ing magtaksil kanako, makatumpak yagamat, kalupa ko keti king lamesa. Tutupin ing anak ning tao, marapya king kamatayana. Antimo ing telagana ning Diyos para kayo. Dapat kalulo ning tutu itang taong magtaksil kayo. Kanita, migmulalang mikukotnanan, nung nino kaya karela, ing makagawa king antikanita. Melawos mitwatwala naman ting alagad, nung nino karelangan, ing peka maulang dili, dapot nga nakarelang Jesus. Karing hentil ding arida ilaring paginu karela. At detang tatalano paya karela, payawos lang darapat mayap. Dapat kay kayo esa na makanyan ing mapapalyari. Bagkus ing peka maulang dili busalyu, maging antiya mo sanang peka malati, at ing mamuntukan maging antiya mo sanang metong atalasuyo. Uling ninuman karing adwa ing maygit maula, ing makaluklok king lamesa o ing magsilbi. Agyang makanano ing makaluklok king lamesa ane. Makanyan man ati kuketi busalyu antimong metong atalasuyo. Ikayo ring taong diname mitmong katapatan kanako, karing oras daring kapagsubukan ko. At ngeni yampang ko kay kayo ing pamag-ari, antimonong makanano ng inampang kako ning iba ko. Akasulura kayong mangan at minom king kayarian ko, at luklok kayo karing trono, banmukom karing 12 tribu ning Israel. Simon, Simon, isatanas, sukat mong abalo, mirinan niyang kapaintulutan manyubok kay kayungan. Antimonong makanano ng babalosbusan ning ortelano ing trigo, ban ikawanina ing sepu. Dapat ako penalangin daka, ban lubos madaig ing kasalpantayanan mo. Inya kabud mibawi ka, ika naman sukat mo lang patatagan ding kapatad mo. May kibat ya i Pedro. Gino, makasadya kong dumami kaya ka ang gaman king sukulan at king kamatayan. Jesus nga na kaya.
Sasabyan kong tutuke ka, Pedro. Bayo ya tulaw ing manok king aldoy ti. Ika, akwa mo na kung alingad at lungokdo king ika balo mo ko. Kaybat nga ng kinutang Jesus karing alagad na. Kanitang tiburan da kayong alang daralan a bulsa o kalupi o sandalyas. Mikulangan kayo king nano paman. Ngarang mekibat. I Jesus nga nakarela. Dapat ngeni itang aten bulsa o kalupi idalane. Itang alang talibong pisaline ing balabal na at saliyang metong ay espada. Uling sasabyan ko kay kayo, deti nga mano ning kasulatan, kailangan lang matupad kanako. Mabilang yang antimong metong ya karing makasalanan. Wa, ing sasabyaning kasulatan tungkol kanako, matutupad na. Ding alagad na ngarang tinambayan. Gino, at ilukeni ringadwang espada. Nga ng mekibat. Makagyo na yan. Kaybat nanita, mekoya king syudad, at mintaya king bundok daring olivo, antimo ing sadyang daraptana. Tikyande ring alagad na. Inyang karas da kare, nga na karela. Manalangin kayo, baka yung Emma Saul king Tokso. Di nayuyang pagyakarela, at indayong kabasibas bato, at karin siniklaud yan menalangin nga na. Iba, nung buryan mo, idayo mesa nakakuing kalis ay ti. Makanyan man, aliwa ing kaburyan ko, nune ing kaburyan mo, yo ing matupad. Pepakit yakayakanita ing metong ayanghel, adinatang ibat banwa, baneng pasignangan alog. King sindak amamupot kaya, laluyang menalangin masapsap. Ing pawas na, anting dayang maragul apatak, tutulo king gabon. Tinalakad ya kay bat ng menalangin, beli kanala ring alagad na, at desna na lang mga patutod king matinding lumbera, nga na karela. Bakit matutod kayo? May bangon kayo at manalangin, baka yung Emma Saul king Tokso. Kasalukuyan na bang magsalitang Jesus, inyang ding dakalatawo, di natangla, at ihudas ametong karing labingadwa, ya ing manimuna karela. Linapit ya kang Jesus, layon neng inuma. Sinabi ng Jesus kaya, Judas, king metong waring uma, ipanganyayame ing anak ning tao. inyang ding alagad akayabe ng Jesus, ikit da ing mapapalyari, ngarang sinabi. Gino, gamitan minalapuring espada me. Ating metong karela, tinigpas ne ing alipan ning matas sa pari, at apingas ne balugbog awanan. Dapot sinalabat yakanita Jesus at ngana. Gusto na, Tigkil ne ing balugbog ning tao mesugat at pepakayap ne. Kaybat narita, Jesus, migsalita ya karing pamuntok apari, at karing kapitan daring gwardya ning templo, at karing makatwang dinatang darakap kaya. metong kuwaring tulisan, ngening dinatang kayo keti, pakay espada, at magdaladalang batuta, kaya beyo ko king templo waldoldo, dapat eyo ko bitasang aga nakang dekap kanita, dapat itipin aldo iti para kay kayuyo, iti ing penandit amimiral ing upaya ning karalumduman. Dekap dane kanita,
at tikire king balen ning matas sa pari. I Pedro makatukiya, makarayong bagya. Migdapugla liputad ning patso, at i Pedro may kiyabe-yabeya karela king pamagtinguro arapaning dapog. Kabang magpatinguro ya ka rin, apansine ning metong nga ipos sa babayi, at peka pagumasdane, at kaybat nga nang sinabi. Ing taong ini, kayabe niya naman. Dapot ni Pedro, lingad na iti, nga nang sinabi. Babae, eke man nakikilala yung taong yon. Kaybat ning mapilan a penandit, at di na namang aliwang may kapansing kam Pedro at ngana. Ika, metong ka naman karela, ane? Dapot may kibatya i Pedro. Aliku, abe ko. Kalabas ning metong nga oras, atin metong pang mapilit sinabi. Pipilmi kong ing taong ini, kayaben niya naman. Uling metong yang Galileo. Nga nang may kibat Pedro. Abe, eko man balo nung naning sasabihan mo. Kanita mo rin, kabang magsalita ya pa'y Pedro, tinulawak ya ing manok. At ing ginu, melikit ya, at mikit la paglalawe ilang Pedro. At i Pedro, kanita na aga na ka, itang sinabi ning ginu kaya. Bayuya tulawok ing manok king aldoy ti, ika, akwa mo ng alingad at lungokdo, ing ika, balo mo ko. Linwalyat meko king patso i Pedro, at menangis yang makanyan-kanyan. Kanita naman, ding taong magbante kang Jesus, pigmulan ding pitaru-taru at bitbatan, dininan ding kapirosa, at ngarang kukutang kaya. Sige na mo, ulahin mo. Nino'y meka kaya. At nung nano-nano pa, ing mayayaliwang kalibakan abinton takaya. Pangayabak, may pulong laring makatwa na ning balen, ding pamuntok apari, ampon ding eskriba. Inarap de Jesus king kapulungan da, at ngarang sinabi kaya. Sabihan mo nga ni kami, ikatin ng Kristo? At Jesus may kibatya. Sabihan ko man kay kayo, eyo ko mo rin panwalan. At nung ako naman ing mangutang kay kayo, eyo na kuman pakibatan. Dapat manibat ngeni ing anak ning tao, luklukyo king wananing Diyos alubos mayupaya. Ilangan ngara kanitang sinabi. Buri mong sabihan, ikatin ng anak ng Diyos? May kibatya i Jesus. Ikayo mismo ing sasabing akupin. At ila ngara. Nano bang patukong kailangan kamo? Itamo mismo, dimdam kamo karing sarili ng labi. Ing kapilugan a kapulungan, tinalakadya, at delare i Jesus king arapan ng Pilato. Ding makatwaning balen, pamuntok apari, antimurin ding eskriba, tinalakadla, at delare i Jesus king arapan ng Pilato. Karin, pigmulanda ing dalumda, at ngarang sinaksi laban kaya. Ing taong ini, arakap miyang lililineng kabilugan ming balen. Tuturo na lang sukat mamayad buwis keng sasarding tao, at babansag na king yeng Kristo, metong yang ari. Kitang ng Pilato kaya ing antikanini. Ikapit, ing ari daring Hudyo, May kibatya i Jesus. Ika na mismo ing sasabi. Sinabi ng Pilato kanita, karing pamuntok apari, ampon karing dakal at tao. ala ko nga kakit, akaso,
laban king taong ini. Dapot ngarang lalong pilit sinabi, King pamanuruna ka ring tao, susulsulaning magalsa yung kabilugan na Judea, migmulaya ka rin Galilea, at ngeni, mi parasne ang gaketi. Inyang dimdam ng Pilato iti, kitang na nung ing taong iti, tubuya Galilea. At inyang asabira kaya, King Jesus, ibatya king teritoryong sasakupa ng Herodes. Peparalane kang Herodes, aatsumo naman Jerusalem, kanitang panahon ay ito. Metulaya i Herodes, panakit na kang Jesus. Huling malambat na ng paninasan ing akit ne, pablasang manibat kanitang abalita na ing tungkol kang Jesus. Bisayang makatangal, karing mala adarapta ng Jesus. Inya Herodes, dakalya pengutang kang Jesus. Dapot ni Jesus, eya me kibat kataya mumang amano. Ding pamuntok apari, antimurin ding eskriba, at tilo ka rin, mga pali buntok mamapagsumbong laban kang Jesus. Kaybat i Herodes, ampon ding gwardyana, piglibak det pitaru-taru i Jesus. Pepasuluran ding barong ari, layon ding pepabalik kang Pilato. Kanita muring aldoita, mikasandulang pasibayo repilato ampon i Herodes. Pablasang sadyalang mikasama king panahon amilabas. Pepayaos na lang may tipon Pilato ring pamuntok apari, ampon ding makatwa ning balen, at ding memalen mismo, at ngana karela. Delaya ka na ko ing taong ini, at ngayon king kuguluan alat suluan ding memalan. Ngini ako mismo, sinyasat kaya king arapan nyo, at ala kong ikitakaso, laban king taong ini, tungkol karetang sa sandaliyo, laban kaya, makanyan mo naman. Herodes, alayag ikitakaso, laban kaya, huling pepabalik teka na ako, lawan nyo, alayang depata na mahintulit parusang kamatayan, inya, pabatbat ke, at kay bat, ipapulos ko na. Dapot ilangan kinulisak lang anting metong, Ipapateya yung taong yan, ibulos siya para kay kami, ibarabas! ngeni ibarabas, metong yang preso ang makakulong king sukulan, pauli ning metong apamag-alsa apepasari na king syudad, at pauli ning pamakamate tao. Ipilato, nanananan ing ipabulos ne i Jesus. Inya pasibayo yang migsalita karing dakalatawong at syukarin. Dapot lalurang kilisak. Ipapako meking krus! Ipapako meking krus! Migsalita yang katlong ukdo karing tao ipilato. Bakit? Nanuwaring dapat ng marok. Ala kung akit akaso laban kayo ang mga intulit ya mula sanang kamatayan. Inya pabatbat ko niya mo at kay bat ipabulos ko ni. Dapot ila lalulang kinulisak hanggang binit da at pilit dang adwan ing ipapakuya king krus. Migwagi ing kulisak da. Ipilato kanita sildak na ing sentensya na ing adwan da merinan dalan. Pepabulos ning tawang burida, ibarabas ame sukol pauli ning pamag-alsa laban king gobyerno at pauli ning pamakamate. At ti Jesus, binyene karela, baranggawan kaya itang burida. Kabang tatayrandeng palako i Jesus, may kasalubong lang metong atawang milagyuan Simon at tubog ka rin si Rene. Papuntaya Jerusalem, ibatya king baryo.
dekap deiti, at pepapusan de kaya ing krus, at pepakargare kaya king kagulutan ng Jesus. Tukitok yan dering totong dakalataw, kareti, kabilang lanaman, ding mapilan ababaying tatangis, at managulele tungkol kaya. Belikda na lang Jesus, at nga na karela. Babaying anak ning Jerusalem, eyo ko tatangisan, bagkus ing tangisan yu, ing sarili yu, ampon ding anak yu. Ampat daratanging panawon asabyan daring tao, kapalad da ring babaying ebitasang mi kayanak, at ebitasang migdalang pungol king sepupunan da, at ding salong alang bitasang pepasuswan. Kanita ing panawon aring tao, sabyanda karing bundok, takpan nyo kami, at karing bundok-bundukan, kambilan nyo kami, uling nung anti kaniti ing gagawanda, king dutong asagiwa, nano kaya ing gawanda, king dutong amalangi. Liwal dala naman ding adwa pakataw, aparew kriminal, ban patenda kagna ng Jesus. Inyang miras la king lugal, amayayawos ing bungo. Ding sundalos, pinakure i Jesus king krus na, at ding adwang kriminal karing krus amingat ba, keta kang Jesus. Ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. I Jesus, penalangin nala retang sundalos. Patawaran mo la, uling erabalu ing daraptanda. Ding sundalos, pirakera ing imalan, alikas da kang Jesus. Mipapaningal mala, ding dakalataw at tilo ka rin manalbe kang Jesus. Ding mapilan karing pamuntok nga Hudyo, ang makabusal karing tao, piglibakde, ngarang sinabi. Linigtas na laring aliwa, albenta mong ngeni nung agyo nang iligtas sing sarili na, anti na ning yakanuing Kristo ning Diyos, pinili na. Ding sundalos, nekiyabe-yabe la naman king pamamalkara kaya. Lepitan de, at inalukan ding alak amaslam at ngara. Iligtas mo ngening sarili mo, nung ikapi ni ngari daring Hudyo. At inmetong akaratula a binilira king kabuntukana, at antikeni ing makasulat ka rin. Itiya ing ari daring Hudyo. Patinay tang metong karing kriminal, akayag na ng makapako, may kitang bulog ya, king pamaglibak kang Jesus. Ewari ika ing Kristo, iligtas mo ing sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapot ita namang metong a kriminal, sinalabat ya, at inamanwane, nga na. Talagang alana kang takot king Diyos, para tamong makapako ka ring krus. Dapat ikotang adwa sukat kekatayng magdusa, uling pangayin tuliran ning kekatang depatan. Dapat ing taong iti, alayang depatan nanumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus. Jesus, ganakan mo ko sana, potang miras na ing pamagari mo. Nga nang mekibat Jesus. Sasabyan kong tutuke ka, ngenemurin aldoyti, makyabe ka kanaku, king paraiso. Inyang bandang alas 12 na ning kaugtuan naldo, mipdaya ingaslag ning aldo, at meralumdum king kabilugan alabwad, angga king alas 3. Keta naman kilub ning templo, ing tabing, may gabakyang adwa kapiraso king libutan. I Jesus, kinlisyang masikan nga na.
Iba, karinggamat mo, ipaniwala ke ing espiritu ko. Kay bat ng asabi iti, me patadya hinawa. Siklod tamo at migunam king mapilan a penandit. Talakad tamo. Inyang ikit na ning kapitan daring sundalos ing mepalyari, pinuri ne ing Diyos at nga nang sinabi, Tunepin, alayang kasalanan ing taong ini. ding taong makatipon manalbe ka rin, pesiuli langan, durugdugan dala ring salura, king pangatalaban da puso, king mayang palyari. Ding sablanang kakilalang Jesus, at tilo naman ka rin babatso, iba't king makarayong bagya. Antimurin ding babaying minantabe kaya malibat pa Galilea. Ikit da ing sablang mga palyari. Di natang yakanita ing metong amyembro ning Sanhedrin. Metong yang taong banal at matulid, milagyuan Jose. Eya kinunsenti ketang tingkara at depatan ding kayabe na king Sanhedrin. Tubuya ka rin Arimatea, metong abalen ning Judea, at metong ya karetang manenayang manakit king panyatang ning pamag-ari ning Diyos. Ing taong iti, migsaryaya king arapan ng Pilato at pekisabi ng kwanane ing bangke ng Jesus. Tinggal ne king krus at binalot ne king metong asodaryong linen at binili ne king metong akutkutan alinukib king bato. Kutkutan niyang epamegamit kenuman. Aldo Viernes kanita ating Sabath malapit namong magmula. Minantabela naman kagulutan dari Jose, ring babaeng tuki-tuki kang Jesus, iba't pa Galilea. Ikit de ing kutkutan, at ikit da nung makanano ring binili kilubna ing bangke ng Jesus. Kaybat, pesiuli nala, at sidyadala ring sangkap at mira para king bangke. Kingaldo ning Sabat, pepay nawala, antimo ing yuyutos ning batas. Ing mayap a balita ning Ginoo. Good morning po, kaya kongan. Datang may patutod na uling makabay ng Ebanghelyo. Good morning po, kaya kongan. Lon mo na, ating may kibat. Burin sabihin ating may patutod. At lungbagi, ing inyawat nakikatamo ni nga pong Ginoo ketang Ash Wednesday. Ash Wednesday, yung pisaning Kwaresma. At lungbagi, ing inawat nakikatamo muna, ing panalangin. Pamangadi, obviously, makatipon tamo po kaniting kamatas a panalangin Kristiyano, the highest form of Christian prayer. Yapining misa, nya manalangin tamo. Kakadwa, ing pamagpenitensya. Nung may gising kang maranon, ng dinabak, maranon na maranon. Minuna ka pa ka rin magtindang pandesal.
Minuna ka pa ka rin tutulaw ka manok. Penitensya ita. Nung tinuki ka king prosesyon, manibat sa Nicolas maglakad, magdalang palaspas, manikal, may pagal, may papawas uling malisangan, penitensya ita. Nung bisa na kang bisang mangan, uling burimeng paragulan ng kekangatyan, dapat aga na kamo fasting and abstinence pala, kanya mana ning mamangan crispy pata ng Biyernes. Kanya mana ning mamangan chicharon, kanya mana ning bagnet, kanya maning fried chicken. O ning aga na kamo, Biyernes, lineleme pa, ipali ko niya bukas, penitensya ita, penitensya, ating kakatlo, ing pamanyapat mayap o almsgiving. O rin ipureng atlong inyawad na kaya katamo ni nga pong Ginoo, ngening panahon ng Kwaresma. At yuta pa po king panahon ng Kwaresma, eta po kakalinguan ito at ringatlong inyawad na ing manalangin tamo, ing magpenitensya o magsakripisyo tamo at gawa tamong mayap. Anya po takanyan, gawa tang mayap, atintang alay kapwa ngeni, atintamong collection, atintapang second collection. Sabi na nga pong noling kaya katang Paris Priest, kenla ka nung alay kapwa din. At balo tayo nung nanuyo ing alay kapwa. Anyang binlestala deng palaspas, ing buri ng sabyan niyan, we-welcome ke ing apong Ginoo. Inyang malati ko pa, daragul ko pa, istong makanya ng Palm Sunday, salineng dakalapalaspas si Maku. Pabless milaking pari, kay bat kaulimi, panyabit no kimpaspul, nimbalemi, bangkanita kanu, ustong menagyu, istong mengeldap, eke meturan. Anyang mag-aral na ako king seminaryo at hanggang ening pari na ako, ima ko pala, kulang iyo. E naman mo maglaram, o itimbalo na. Pero kulang iya pala ito. Dindam kaya po ini, kangapong noli mo naman. Pighomili na ne Kenny at sinyerne king kekeng be fast. Ikami nga patapari nga na detang palas pasareta puri ng sabyan istong pinyabit mo king pasbul ampo king awang Lord, welcome ka Kenny, welcome. Istong winelcome may nga pong Ginoo, masakit ito. Lord, ika ing ari na ning balengiti. Lord, ika ing ari na ning biyeko. Isto kasing yaing ari, yaing malyari buri. Aliway ka. Istong sinabi ng magkasakit ka, ya ing malyari buri. Aliway ka. Anyay Kristo, king kaya katang ebanghelyo nga na, ibanong malyari mo, makisabi arugong mayap king Joseph pa. Ilako may kako ing kalis sa ini, ing kalis, yapin ing kasakitan, pero ing kaburian mo nga na, yaing matupad, aliwa ing kaburian ko. Anya, ustong pinyabit mo king pasbul, deng palaspasaren, ingapong Ginoo, yaing matupad buri, yaing malyari buri, aliwai ka.
uling antimo mong sasabyan kayo, aliwanay ako, ing magari, keng balengay ni, ika, Lord, ing mag-ari, at uling ika, ing ari, ikang malyari puri. Oren pureng pakibat tamo, deng response tamo, king panyaus na ning apong Ginoo. Nung pekerandaman niya yung ebanghelyo makabaya, penitensya yan, panalangin yan. Uling ing panalangin, aliwa mo ika, aliwa mo itang ika ng ikaing magsalita, makiramdam ka naman. At gustong makiramdam tamo, makitulad tamo kang Kristo, king pamanalangin. Jesus, kabukas, manalangin niya. E na naman mo, atuan kaya katamo yung kabukas tamong mga di. 5 minutes mo, 10 minutes mo, makiramdam taking Diyos. Nano kaya, ing buri nang ipayabot ka na ako ning apong Ginoo. Kening mga palyari ngeni, king kanakong biye, king kanakong pamilya, king kanakong komunidad. Nano kaya, ing buri ng sabyan ning Diyos. Pota po, papakibat nakatamo ning apong Ginoo, ating pakibat tamo, yapin ning ibuklat tala ring pitaka tamo, may pipilinan itang barya-barya, ay biyemo king alay kapwa, ing pilinan mo, itang buri mong ibiye, uling nga pong ginubinyenangan, oy tayo ninsenso na nga pong nolinan din, binyenangan ni nga pong Ginoo, yapining kakaduwang pamamasa, binyenangan ning sabla, ika, ingagyong mong ibiye, 5 pesos. Nung iya ing sabla ke kaita, go, pero nung barya-baryaya ke kaita, may babye, itang ibiye mo, itasang manasakit kang bagya, mapitik kang bagya, isara mo ring mata mo, Lord, para kaya kaya po ini, para ka ring kaluluya po ini, uling sinabi na naman, ning apong Ginoo, nanuman, ing gewa mo, lalo na ka ring pakakalulong tili, kanaku mo, depatan. Talakad ta po ngeni, ipasyag tayo ing kekatamong kapanwalan. Sasalpantaya ko, King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalang King Banwa Ampon Yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliging upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuan a Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang nebye, pepaitas sa banwa, makaluklok wananing Diyos si Panglubos Mayupaya. Hibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal a Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Kapatad, ngening milalapit ni ing piyesta ning pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king Ginong Diyos tamo, kambening malalama kasalpantayanan, adwan tamo para kekatamong mebinyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilugayato, king mi karake tamong lalong ganap, king biyanang Kristo, nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing banal a kapulungan, laluyang makiwangis kang Yesus Kristo, king pamaglakbeno, iba't king kasakitan, pakunta tamo king ligaya, manalangin tamo king Ginoo,
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis la king anak ng David, king pakumbaban, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mabububo king biye para karing aliwa, makiwangis la king Ginong makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban itamo, lulob kaniting banala paruminggo, makiwangis tamo, king magdusang alipan ning Diyos, king pamandalakit na, iba't king kamatayan, papunta tamo king biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Aduan tamo ngeni ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mapamakalulungig pa, kapamilataning kamatayan ng Jesus ay anak mo, pepakit me ke kaming dalan painturo king biye alananga. Sopan mo kaming tanggap king kaburian mo para ke kami. Mapaminto ang pong mapanalig antimoya, kapamilatan deting panalangin, makapakirake kami sana king biye ang pong lugod mo, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, banindawan tamo, matanggapya arapaning Diyos, igpang lubos mayopaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri pon ikaligayan ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ing pamaylasan pong kamatayan ng Jesus ay anak mong bugtong, pepalirya na kami sanang maging matampa arapan mo, king sarili ming sikanan, ala kaming arapat na numan. Dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, apakyabutan na parakya kami ing pakalulu ang panglugod mo, iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At keka antemore, itasyo la ring pusoyo, makatas na la king Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat tampon matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabos ing pasalamatan dakang parati at ang pong numan karin. O ikpa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasa ning bugtong mong anak, may biyasayang kinilala ing meto yatu king kamalan mo, at inge pasabi ng upaya ning krus, sinibuling kayatulan king yatu, at ing kayupayan ng Kristong mipaku king krus. Ulinita o Ginoo, ikamingan tayagom ding sablang anghel ang pong banal, kikilalanan da ka at king mipnong tula ngamingan kakanta. Ikapin ing banal o ikpa, ating meto lelangan matampan akang pupurian, uling king kapamilatanan ing anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upayan ing banal Espiritu, pagkalaman mong biyaing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslak ning aldo, ang king kayalbog na ing dalise dawon miyang pangya king lagyo mo. Ulinita o ikpa pagamwa mumi, palukob ang pong pabanal mula king espiritu mo, reting ain adarala ang pong daraon mikeka, ban magawalang katawan ang pong daya ning anak mo Yesu Kristong Ginumi, aminutos ke kami king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape,
at pepasalamatan na kampong pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, pananye iti, ikayungan at kananye. Uling iti yaing katawan ko, amay dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pepasalamatan akat pinuri, at dinwang na iti karing disipulo na ngana, wanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, anpong para karing sablang tao, pankanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulungik pa, ing makaligtas ng pamaylasan po ang kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miyak keka bilang kapasalamatan, iting mabye ang pong banal a misteryo. Balikdan me pagamwa mo mi, ing ayin ning banala kapulungan mo, at kilalanan me ing mi daon king biyena, paulining sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka, pagkalam mo sana, kingi kaming mi pasignangan king katawan ng puang daya ning anak mo, mikatnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamananding banal mo, muna kambening Nuana Virgen Maria, kapilan maninduning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuan mong apostol, ampon maligayang martir, at ding sablang banal, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopan na lang patan at kingarapan mo. Oy ba, iti sanang ayin ning pangasud mi keka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan, ding sabla, king mabilog ayato, pasignangan me, sana king kasalpantayan ng pong lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening talasuyo mo'y Francisco, yung Papa mi Florentino, yung Arsobispo mi, pasyanin ka kaming Obispo, Emerito, ding sablang Obispo, Pari, lalong-lalo na, din Father Noli, Father Meg, at Father John Paul, ampon ding sablang diakono, ding mabilog ka kapulungan, agewa mong sariling keka. O mapamakalulong iba, pakiramdaman mong panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ting sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatid ming mayang na biat ting sablang kaya kami matulang pong memon na ketiking yato, malugod mo lang sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king uli na pagkalumo king yato, king sablang bage maya.
King kapamilatan ng Kristo, kambing at kaya ipangmayong payang tutong kaguning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Ngayon imanalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karing namanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginugking sablang marok o ikpa. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning pakalulumo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang pagsadya ng pong ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangapos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo.
Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal akapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo, At kaya ka antimurin. yang pangtamo ing kapayapan, king metong at metong. Nyoin kordero ning Diyos, nyoin pilalako king kasalanan ning yatu, nuwan lading mayaus king apuna ning kordero. Ginoo, kumatapang tanggap kaya ka, dapat iagkas niya ang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan ng anak mo at dana na kaming kapayapan, at patibayan na kami kasalpantayanan. Manalo na sanang ing pangasubli ng mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tamo po sagli para kayong mapila na kapabaluan. Kalupa po yung sinabi ng among megnan din, palwalyo po rin pitakayo, ibuklat yula, at saka kayo pikit. Kaybat, daklot ko po at intamo pong second collection para kayong alay kapwa. Idinideni pong collection tamo mibiela kayong Social Action Center of Pampanga, ing sakop tamo po para kareting mangailangan kayong kakatang probinsya. Makanyan mo naman, pabalumi po, makasaraya po yung kakatang opisina, yung administrative, ang po yung pastoral ministerial office, king daratang April 17, April 18, ang pong April 19. Bibungkulat ka pong pasibayo, yung kakatang opisina, itang April 20, Easter Sunday. Makanyan mo naman karetang aldong may banggit, makasaraya ing Blessed Sacrament Chapel. At deni po makatoki, ila po ring schedule tamo, Holy Monday, April 14, and Holy Wednesday, April 16, at intamo pong 6:30 a.m. regular Mass. Kaybat, confession, 7:45 a.m. to 8:45 a.m. At ita pong bengi, 6:45 p.m. to 7:45 p.m. At intamo naman pong itang misa tamong 5:30 p.m. extended homilia at iti maginyamo namang recollection tamo. Makanyan mo naman keng Holy Tuesday, April 15 at intamong 4 a.m. at pilgrimage to Apong Mama Kalulu, Walk of Hope. At kaya rin anita, kaya po mitipon-tipon kayong Pisamban Maragul, kayba't maglakad papunta king Apo, may kamisa tamo po ka rin. Makanyan mo naman natin tamo mo namang regular mass, kaya ni kayong Pisamban Maragul, 6:30 a.m. At itanggat panapon, 5:30 p.m., misa at extended homily, anting recollection, kayba't confession, 6:45 p.m. to 7:45 p.m. Ita pong Holy Wednesday at intamong dala ning krus alas 4:30 ning apak kaybat ating agapeng kayari na po ning dala ning krus kaybat tukyane ning misa para po karetang mag-confess Holy Monday hanggang Holy Wednesday palista tamo po king kakatamong opisina. Makasabit la po karing pasubol ning Pisamban ding kakatamo pong schedule lawan nyo la po kaybat makanyan mo naman makapost la kayong karamong Facebook page. Bang kanita po malagwa ang pong mabilis yung katamong pamagluwal kaniting kayong Pisamban Maragul at intamo pong exit. Ne po? Deng exit tamo po, reni pong pasbul. Deni pong atlong pasbul a reni, ne? Kaya ni pong bandayong kaili, ne po? Deni pong makayarap kening altar, bandang kaili, ne? Ideta pong atlo, deta po ring exit doors tamo po, ne? Ini pong pasbul, kening harap na ning opisina, entrance ya po ini, etamo po lulwal ken. Lulubla po rin ken, ang po parang ketang main door, entrance ya po. Banta po malagwa, exit tamo po rin ning atlong pasbul, kening side. Dakal pong dakala, salamat. Deta pong mebendisyon palaspas, mabendisyon la po tangkeng tutuking misa. Deta pong mebendisyon na din o itapo lumbal kayo ka rin, kay bating tutuking pamamendisyon palaspas, maganap ya po keng tutuking misa alas 7. So kaya kayangan po, dakala salamat, talakad tamo, para keng final blessing. Inginu mantabiya kaya kayo, At keka antemore. ito ko'y laring buntok yu, at manigapuking bendisyoning Diyos. O Ginu, balikdan me, ipanigapumi ining pamilya mo, apauli na ning Ginuming Jesu Kristo,
ena pikakunwan idawn ing sarili na karing gamat ding marawak at sumuko king pamaylasan po ang kamatayan na king krus. Itiyadon mi kekawa Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan pong mag-ari kambemo, king kametong naning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupaing Diyos, ingeg pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne umetana king kapayapan. Salamat King Diyos.